yakubana na maola ale danya fama kwai kunya bana na maola mogalo ediamale so nukata so amane nyamure amano magba godo bana mara danya fama pa yakubana na maola oh wagba nya baza jeye baza jeye lokonya di magawa Yendo fianyi boko na mimi afenu kola vivi cho Ebenigba TV ye mi egbedem alo mi nyatakaka wom cho Ho Technical University kome le Jimfuga Hostel ke wona ikomne la yanye ama wope amuhwe alo the People's Mirror afia ye mi ejro na nyagede yuneka amebeto kuma kata godome tefe ya kwe mi ejro na nenefe nyayao mele egba mi nkulegede nyachive via de un alumia adro enya ike pepele un alegbegbe ekanye ha yatama ajive vibenye paklo kata mia anno emia fenu poma ubo nenye kapo moji alo mobile phone ji ne mia pom le Facebook ana awode kakwe mi be mia kata mia ashronu acho mia nwe bo nenye zigbanto ni ya nele mia poma mi ebia epeye fejogbenwe na woplewa afeko kata nyameke anozime na wana ya nkonyenye Joyce Owusu. Well, we have to know that behind every smiling child is a mother. Alebe Jilaya ikene edamegbene de view penukukwa. Jigede upedren kuku ha wo gede megbe de via uta alebe wo for sagede na de via place sube ye wo ha yo ano avifa place sube ye ovio na akonu nene mai ekpoya yata wona ikunya alenkudo egba ya the plight of a mother alovi dada fenono mesesao enono mesese yo mekeji lanyonu alovi dada otona ya wo minya alenkudo le egbe yata amepekpe kpedi eve le afamenam egbe sigede megbona be nyamejuju amede kame woneo nyebe amedeka nyamejuju ma nyavazo abete de kablala wene yata mia ameto kata mia apopu de wona wo adwunya ya mepesusu be wo yi na mia pom ha mia asron ncho mia gbo mia ha mia asron ncho gbo wo to wo adown de yo adoda mia me yata apeto Foli Bruno yanye amepekpe gbato ikenele afamenam apeto Foli Bruno yama nye miafe se otapeto menola pekpede unto nenye be menya wo otitina pe se otapepe menola wa efe special aid alopede unto tohe yale afamenam megbe nenye be ekpo apeto Foli Bruno kwa anya be ekpo bubuto edem kofi kotosu yata no anyekpe mimia ado wezoto he na apeto Foli Bruno apeto Foli ways of our family akpe ndakpe yawele doji ha Ebenigba TV yawele eve do konfe ve nyenye demfia duaja kple hehamagudo yawele doji yo akpe kaka Ebenigba TV nyawele doji ni ele new warm alegbebe. So today we are going to make something spectacular. Mina ne woga ikemi me wokpo yata cho wokapomo no gbo le aloji place sube egba ai mekemi enu phone cho dada ohun a get your mobile phones ready enya si anya ike ejibe ya glona jiwola na droida mi place sube ma to jinia aloto miaji le Ebenigba TV ya jiwola alo dao asele ne mfegbeta si kenele asio na yama pele sacrifice
ka chideji na me ya be amepepe eve toke wele afame na megbe gender equality yata afetole e afeno hali ne magava jobe onye nyɔnu kweta nyɔnu ɖeka ko eva afame egba ta afenɔ Cynthia Ofinibo hã le afame nam enye ame yi ke nenye counselor na Ola Senior High School. Afenɔ Cynthia Voice over Evenigba TV. Akpena, David Joyce. Akpe kaka. Teke nye poma. Mi fonye. Yo, akpe. Me kadeji be devio me fudem le koji apa. Fude de ali. Gake nye manage. Akpe kaka. Egba mi ejibe mi alen kude jila nyɔnu alo vigi dada be nɔnɔmesese ike yevo yɔna be blight. Alebe mia adze gɔme tso dziwò. Eme kɔ be vi dada yi nenye alebe ɖevi kpeɖikpeɖi etɔ̃ sɔŋ ya Mawu kɔ na wo. How will you describe a typical day in your life? Abe dzila ene. Aleke nate ŋu aɖɔ nkeke aɖe le wò agbe me abe vigi dada yi ke Mawu yra kple ɖevi ame etɔ̃ sɔŋ. Akpena David Joyce. Matsɔ mɔnukpɔkpɔ ya do fia yi na miaƒe nukpɔlawo katã. Abe vigi dada enea, edɔwo sɔŋ li wòle na nye hã koa nenema wòli na nyɔnu evinɔ mamlɛwo ene. Abe nye ŋkeke ma mefɔna kaba ŋutɔ, eɖewo mate ŋu afɔ abe gatɔ̃, gane. Kɔkpe ɖe ŋua, mewɔna dɔ, kɔkpe ɖe evinɔ nyenye ƒe dɔ ŋua, megawɔna yevudɔ hã. Ta meyina dɔ me gbe sia gbe. Ta mefɔna kaba. Ne mefɔ kaba nenema, medzrana aƒea me ɖo. Anyɔ ɖeviwo, akpɔ gbɔ, ale tsi na wo. Adzra wo ɖo na suku, aɖa nu ɖe bag me na wo, aku tsi kple nu sia nu yiwo ke hiã, adzra wo ɖo hafi woadzo. Ke ne wodzo vɔa, nye hã mekpɔna ɖokuinye gbɔ hafi adzo yi ɖe dɔ me. Ke abeli yi me na minya be menye dɔwɔlaa, eɖewo ate ŋu anɔ me be nyemagbɔ kaba hafi ɖeviawo agbɔ tso suku. Ke hafi madzoa, meɖana nu, adzra megbea ɖo kple susu be ne wogbɔ tso sukua, woava ɖu nu hafi magbɔ. Edɔ mawu wo. Ke ne mekpɔ nugbanyawo gbɔ vɔ dzi ŋuɖu da ɖi na woa, ke meva le tsi hã, meva ɖo dɔ me. Ɣeyiɣi li wòdze be miadze dɔ gɔme abe yevudɔwɔlawo enea, le sukua, kasi agadre koa, nu sia nu dze gɔme. Ta kasi agadre la, edze be manɔ suku. Ke mewɔ kabakaba, ke medzra ɖo yi suku. Ne meyi suku hã, ɣe aɖewo yia, li mefɔ kaba, wɔ hlului, yi afi mawɔ yi kpɔ, adzra ɖeviwo ɖo na suku hafi nye hã meva yia. Ɖeɖi va tena ŋunye ɣe aɖewo yi. Gake naneke mele mawɔ. Ne meɖo suku hã, edɔ yi ne dze ŋgɔmea, nye dɔa, edze be mawɔe ɖe ɖoɖo nu. Ta mewɔnɛ, mawɔ ma katã. Nenye be suku kpã, mi kpãna gatɔ̃ kple afã, ke meƒodu va vinyewo hã wokpãna gatɔ̃ kple afã, ke meva ɖo aƒema, ke edze be magadzra vinyewo hã ɖo, agaɖa nu, ale tsi na wo, adzra aƒea me ɖo hafi miamlɔ anyi. Nye ŋutɔ hã makpɔ ɖokuinye gbɔ. Ɣe aɖewo yiwo hã, ne mekpɔ be ne ŋu kea, mayi dɔ me kaba wu. Edze be manɔ dɔ me kaba hafi gadre. Eɖewo programwo nɔna mia si abe counselor ene. Amewo va ƒona nu na sukuviwo kple tɔwo. Program geɖe. Eɖewo hã mi dzena gɔme abe gadeko. Ke ne wɔ nenema, edze be maɖa nu ɖaɖi. Ne ganye atadi, mawɔ ɖaɖi. Adzra nuwo ɖo, adaɖi, ade nuwo ƒe suku bag me daɖi hafi ŋu nake. Ke hafi mava yi ɖe aba dzi ava mlɔ anyia, ke eyi gawo, eɖo ga 11 hafi meyi aba dzi. Agafɔ abe gane alo gatɔ̃. Ta nenema wòle ema. Efia be mebɔbɔ kra o. Mebɔbɔ. Ta le nenem ƒe hloloetsotso yawo katã me,
yevu agblɔ be what are the pressures that people don't see. Nuteɖeamedzikawoe alo dzizizi kawoe nɔ dzila alo vidzidada nyenye me yi ke amewo mekpɔna o. Ƒo ɖeka koe ele kpɔ be no nane le dzɔdzɔm gake ame bubuwo katã womekpɔ o. Pressure kawoe le nenem ƒe wɔnawo. Akpe kaka. Pressure woli. Pressure ɖeka nye ɖeɖiteameŋu yi ke evinɔwo katã wonya li wòle. Ne yiwo katã ya dzi vi ko geɖewo nya li wòle. Ɖeɖiteameŋu le eme. Gakea society wɔe ale gbegbe be wokpɔ wò nyɔnu abe ne ɖeɖi tem wòle wò dɔwɔnawo me aƒeme dzikpɔkpɔ ɖeviwo dzikpɔkpɔ me la mega ƒo nu o, mega complain o, ele normal wò dɔe. Ta eɖewo mi nume tem ɖeɖi tem o gake nɔkɔna zikpui. Amewo menya o. Wokpɔ eva yiyim alo eva dɔme nɔ anyi dɔ wɔm. Eɖewo nɔ anyi kpo be nuka wɔm via. Nuka wo ŋutɔ koe nya nu ye wɔm. Ɖeka koe dzi via. Eɖewo hã nenye be agblɔe be mefɔ kaba vinyewo lo. Eɖewo ɖe efɔa ɖevia be lãme le kɔkɔm o. Edze be nàyi kɔdzi hafi ayi ɖe dɔme. Eɖewo zã me ɖevia dze dɔ. Ga2, ga12, ga1 ele kɔdzi xɔme hafi agbɔ game hafi ava yi ɖe dɔme. Ne eɖoa ɖeɖi tem wɔ. Gake ne egblɔa ele nenema koe wò koe complain na makpa, wò koe dzi via, wò koe viwo eƒea. Numawo katã ne wɔ nenema wò hã zikpui eme tom womenya nu yi me tom nele o. Ta nenema wòle ema. Akpe. Eme kɔ be councillor nenye le Ola Senior High School. Abe councillor alo aɖaŋunala na ɖeviwo ene. Ƒe nene sɔŋe nenye councillor le Ola alo agbe blibo katã me. Hafi mava Ola abe councillor menɔ dɔ wɔm le school bubu. Kple gbã mewɔ dɔ le education office le Afadzatu South. Vegbɔ dome míaƒe office anɔ. Fima medze egɔme le as district guidance and counseling coordinator. Hafi meva yi ɖe Tanyibe Senior High School. Ta le woƒe counseling dɔwɔwɔ eƒe yawo katã me ɖe edeƒewo nu kae ate ŋu ade dzesi gobi agblɔ na mí abe ɖe dzilawo ƒe vidzidada ƒe nɔnɔme sesẽ yawo ŋu. Woƒe nukpɔkpɔ nu menye le wò ɖeka ƒe akpadzi o. Le nyɔnuwo alo vidzidadawo gome godoo. Woƒe nukpɔkpɔ tsi nuteƒekpɔkpɔ ɖe nya kae ate ŋu agblɔ na mí ku ɖe akpa ma. Enya yi ko magblɔ nye be ɖe edɔa menye dɔ vi wònye o. Ɖe eyiya me ke wò nyɔnua ede dzesi be yi fɔ fu koa fima edɔa dze gɔme le ema. Gbemagbe nya test nya dze be efu le asiwò koa edɔa dze gɔme. Eƒea wò nuɖuɖu wò ŋutɔ nu yina ɖu gbã ye efu meva oa ata tso kpa ƒle nu le mɔto aɖu nu sia nu. Gake efu va enya menye wò ɖekae li. Edze be na aɖa nu, aɖu nu nyuie, awɔ nu geɖewo, adzra ɖo, adzra ɖevia ƒe enu yiwo nakɔ axɔ ɖevia ƒete da ɖia. Hafi ɖevia nava ɖo hafi gloliawo katã nava ge ɖe me. Enu sesẽ wònye. Mele bɔbɔe o. Mele bɔbɔe ɖe kura o. Magblɔ be ame ɖe gblɔ be amegbledede. Ɖokola be lina dagble amegbledede menye nuku teƒea nuku aŋlɔ me ade tsi nuwo aɖe gbewo le eme hafi woata tsi nyuie hafi nate ŋu akpɔ good harvest. Ta nenema wòle mele easy. Mele bɔbɔe. Mele bɔbɔe o. Mele bɔbɔe. Na ame ɖe be le bɔbɔe mele bɔbɔe o. Akpe kaka. Aƒenɔ Cynthia Ofinibo ƒe gbe yenye ma mise ale be eɖe nya geɖewo me ebe le yeƒe nuteƒekpɔkpɔ nu katã mele bɔbɔe ɖe kura na nyɔnuwo ebe vi hegea ele abe amegbledede ene. Leke wòkɔ le gbɔwò hafi míayi ɖe Aƒetɔ Foli Bruno gbɔa nye bena ate ŋu ayi ɖe Facebook Benigba TV teƒe yi ke mi le wɔna wɔm le live aɖe woƒe susu gblɔ alo na agblɔ woƒe susu ɖo ɖa mí to kaƒodzesi yi nye 0541 824
954 0541 824 954. Don't sacrifice a lovo sa yo kata a feno ike ne gbabureta wona o ike ekpobele fa gbeme abe vigiene alukaka ye fachi ha e maton anglo ne nemfa vosa ike wona ye blowa na anamianya ne bedasi ke halasio na dawo pete supemia ahale na apenoma be ya ha fe jina jeme ela be na enya ebe devi ke pa gble ye dia nukua ele dobo nukua ele afochiom na ye pete sube gbede ka ye ha ya tan ayide ye pe agbeji agbe amango didi adu aseviviata na ado bedasi ma odami to 0541 824 954. Afeto Foli Bruno, afeno Cynthia be ela be amegbele de ne mi achecho amegbele de leke ekokpo akpama. Yo, akpe ma common popo ano nchu alo vifofo katan tepe. Ma do dono na mi ano alo vino. De ope do wona tohe yo ke wona na mia amagbeto gake ike wona jegoma abe egbele koti be de devia re akonua ke echo dadagbo ake me ni ama ko akpe abe afi devia de ole dada katana konua echo fufu agbo ala be mia vi fufu ha mia be wo pa ma di be mia din keke awagbele press so be duajana kpo nu ike tutu ohia be mia wo afi maroma wo mu mia ada tideme gake leji yi ma meje magbule be jilanyenye be Victor ikenye vino nyenya menye nane ike ofia na le school menye nane ike nana iko afu feta me kwa bobo ala ole be ya wenye ya le mata akpo be sigere ya amesia mekple efe nonome ike odibe wano sigere mi bu na be mia jilawo fe ike onamia ejemia untamia mia hemia vio nenema gake adanwe le mata ne mekwa down bele nya sakpere nwa avano abe doko ele de dowomko ne me chonu va fi na nyanu ike tutu ela be chacha dada idekpo ovala ke idu ne me va ke ebo yima gake ike onya megbeto fe dowonu amegbeto fe ti dowomi leta ahia be ni adafo pe de ka verodi adutuna do be jilabubu ha wakpo media magbele ha be le jila nyenye alo viji dada alo vino nyenye ma enu gede leme enye nu yoke edo makpomo na edo ha nye nu yoke elebe wajo yata wajo and abele ke vino nyenye jena gomecho afufofo ma enye magbele be fifofo nyenye ya je gomecho ike nya kponyo nu nya be efenu dojijo na kwa ezu fifofo ma ala be nu ike fufu awona okata zo vedo gake lenya tefe ma na enya fufu ko efia be emechonu de kakwe ajiame enya ajiame ko ezu vino yata zigere Mother's Day apo mi dune alo mi ajimia no open keka mi dune na amesia me ike nya nyonuko ala be elon melon enye mi afa society alo ma gbobe mi afa nonome yabe nonome fe akpade abene nya megbeto nya nyonu ike mejiviwa ebe akpele unya weli yata ahia be miawe awenwire me la be do ika wovo au your mistake or pencil alo iko eraser aba tutui alo aba di nubu ada ko tutio ne onya gbele godo blema do la be koklozi egeja ngba evo na rekemele yawo ta be mia fe echome na likea ahia be nya domse mia no be wata wo fe do awenwire akwe ameko edo jijo nam enike ebe
ye etode vifofo kata mfe afonu efia be you are their representative Yeah. egba wele okata nu tanenye be emekenele okata nu komia adegba sinao na akoyi na vifofo kata nadeli kemi egbona bezigede a jila nyɔnuwo alo vidadawo a wogblẽna viɖewo dzi ale be ida wosi dzo le ɖeviawo gbɔ gblẽ ɖe wo dzi lo alo wogbe fua minya be menye ame ŋutsuwo katã yae le nenema o ʋe aɖewo koe le nenema le ŋutsuwo dome gake míadea míegblɔna nya ɖewo be afɔ gɔglɔa yae fana mi tsitsina ɖe dzɔdzɔe hã ŋu. So why do you think that single motherhood is on the increase? Nu kae hena nenem ƒe wɔna ya ve kple susu be ame aɖe dzi vi vɔ taflatse etɔ mele na ɖevi ma o alo wogblẽ nenem ƒe vidzĩ ma ɖe ɖevia dzi day in day out alo gbawo tso gbaa míekpɔna nenem ƒe nɔnɔme yawo be vidada geɖe alo ne vidada akpa gãtɔwo katã vifofo mele ɖeviawo ƒe agbe me o. Nu ka tae wòle nenem? Akpe medie ma gblɔ be enye nya veve aɖe yi ke wòhiã be adu gbe sia gbe míaƒo nu le ŋu elabe madze gɔme le afi fu ava menye ɖevia ƒe vodada yo alo menye ɖevia lɔna afi ava o ke boŋ nyɔnua kple ŋutsua ƒe gɔmesese yi ke le wo sia ya nana be efu vana. Magblɔ be akpa sue aɖe hã ŋutsu aɖewo dɔna nyɔnua ɖewo gbɔ akpa sesẽ eye ne wònya tso eme tso nu geɖe va zuna fu gake ɖe magblɔ be akpa sue ma ta meya ta míagblɔ be vidzidzi katã ele nenema o. Nyɔnua kple ŋutsua ɖewo se wo nɔnɔewo gɔme ale be fefe yi ke kɔna vi kɔ vana ya menye fefe vɔ wònya afi o gake zi geɖe nu ɖeka ve yi ke wòle be míada ɖe teƒe afi aɖi fefe ma wa ye nana be vevesese vavana. Gbã míanɔ aɖewo hã magblɔ be enye ŋutasesẽ le ŋutsu aɖewo ŋu be efɔ fu na ŋutsu bubu gake eva kɔe na ŋutsu bubu. Ne wɔ nenema amegbetɔwo mía katã míenye ta ase veve ɖe vevesese ma wobe ewoe wɔe be menye yi o gake ekpɔ yia mita mele ŋu o. Woadzi via vɔ hafi ɖomahi míava yi ɖe kɔdzi ava wɔ dodokpɔ hafi akpɔ be ɖevia metɔ nyi o le ema yia vifofo nyenye ƒe dɔdeasiwo amedze egɔme xoxo abe le ti 9 kple etɔ̃ mawo katã ele ma zɔ azɔlime kple vinɔ hafi wòava dzi vi gake ne mekpɔe be awɔ fi wòɖo ma nye nutete alo menye nyee oa mía katã mi nye eɖewo nyɔnua kple ŋutsua katã wonye be menye ŋutsua yi o gake wòva hiã be ale be etɔ ne nɔ ɖevia ŋu ta wokɔe nea asi le gbɔ zi geɖea menye ɖo si hã o egbe nu le fua gbɔ ta awɔ etsigo ya mata gbe tsi o ta eyi ke tsia nya le goa me koa egoa tɔe ta eyi ke wònya nye fu nya le nyɔnua ƒo koa nyɔnua ya xɔe de me be ɖevia yi tɔe zi geɖea etɔ nyenyea enye nu yi ke míata gblɔ be míexɔnɛ dena me menye be kokoko ewo tɔ ko anye fu hafi nanye vitɔ míexɔnɛ dena me gake vinɔ nyenyea ema elɔ̃ melɔ̃ eyi ke enya tsɔ ɖevia koe nye nɔa le ema ta ne míekpɔ azɔliwo kple dɔdeasiwoe le azɔlia ŋua zi geɖe ŋutsuwo vɔna eyi ke wonya vɔ ta koa woadzo akakpɔe hã be míaƒe society alo teƒe yiwo ke mí le nu yiwo ke wohiãna alo wodina tso vifofo gbɔa zi geɖe enana be ne kpɔ agba ko wotɔ aɖe ta le te. Efia be le woƒe nyanu la nu yi ke ne hena fugbegbe alo vi gbegbe ɖe dada dzia akpa gbãtɔ ya nye vɔvɔ. Ya vɔvɔ elabe enyenye ya nyeme sute sugo hafi wo be wofɔ fu nam o ne le ŋku ɖe ŋua ne nya nye vi wonya fɔ fu na o koa dɔdeasia katã kokɔ na o
zigede mia no wa ya we to na zonia me gake nu ike na ba zonia ayi dia ele ba choncho abo megbele alebe ike ne gbolo dongo be vidada nyenya ne devia konu acho vidada gbonya megbelo be afi devia dada kle devia ntona konu echo fofo agbo a yenye be edoda silen ableke madam gblea egbele be enye amegbele dede me dagbele ha gbele de gbe ma nuko ma nyu do ma ine nuko wa nyu ha ma vivi ableke wole be wa no ta atitotro elemu kafra ayi koji to le tigban to wa se le ti asieke a manya zolivio ava Matthew peuple efe for 4 ans me lafia nam tutum darefia ko tu live e ma o kata nya mi ke ne o tel nya la joge nya po e ko fofodo vodi to kranye be mi ajila o ko vovo de mo vi de mi ame be ne enu anya jego me ne ma ko te nya nu ike aka ba chu meta e ke silenu awo na nya be ne mechi do te pedo e ne dofua ezuagba e ko le be mi amesa me na pa si de mi awewa nyu a ezu ofa gba ta gede ha ba na to he na vifofo ta be me dofu ko fofo yana globe square ike dem nela square me do de ba dofu ta ke ga ke makopo ju makopo de via ple dadaji falo fu akle de via dia ke ezu to he na e ko zu to he na ta magbebe benyi yo pro su benyi fa gbe na ga iji eton ya ikenye ike zigede mime bunu akenye nu ike ehia be mi agbolo ikana be vifofo zigede ogbula na de via de dadaji nye be ne ama fofu nene ma ope sesele la mekpe to trona ta gede a eva zo abe de via alo efuno a eva zo fu de na melana amike dofua ma don ku dibe fonye pe esro fe fofofo gbantoma mi noge akenyo no abe bolu ple akpo ike ojana la tipo kwa yako ya duzame abe gave ya nyono ofo be ya du akpo ikple bolu le nya tefe ma eno fudem na fe to ale gbegbe do ko fozama ko kaki vuve safi geje vume va tipo ku va plenuma aka trova do afemele gen badata mi aka mi no tesia iko vadua afeno ba ya itro susu davi fi akoliko ple atadi hehe ya du makata enye ne nyame ke mechile susu mafi wona mavawa asilenu ka ke menye nyono bebo dada onyo na ne ma unti la hala babia ka ke ike nye mesute sugu afi ma jota awo edo ya nyama temi ke mesi mamle ike ma gblonye be nonu plentu fe zozo alo kadodoa gede memamia fi fuvana o tano jonene ma mi shift na blame alo mi aglobe o vodada manye gbo ocho a gbo magbe me gbo na be na sa condom a ke ezujere no nya zujere kwa wonte nya nchu a ala fafa o minye ta no nya osebe korko mi adetale teble o owe kwa owe wa o pole ta wo le be na kofua ta anya asigere o ma kpo mu e la be nya unless amere gbo le be nya vifofo amere ke menya mu wo ya ele ngona o le popota ke o chu agba ke igbe de miaji dasigere ayana be nu ma wo va gakede ema no be fufula ni community sensitization ikefia be mia awo musosron blibo alonu fiafia blibo na mia fe vevieto mia pe de kakpe yo negbona alebe nenye be ne mfeni ya odomoda ale ikemia we ne wanyu afodope ike wato pesusube menye mia fe de kakpe de ko mia jilawo ha pesusube nenye be ne mfeni ya odomoda jilanyonu atenwa gbobe awo vinye ya fofu nene mfe nono me ya ma ne megbele eviade nchuvi ajia ava kpefu ta elenambe ma ahede viade dokunyewu pesusube meke me hede viade dokunyewu a devia akpo vidata fe lolon choji lanyonu magbo pesusube nchuvia ha
kple eƒe ƒometɔwo hã woawɔ ɖewo ma anyo wu be míagblẽ nenem ƒe ɖevi yiwo ne fɔ fu alo nyɔnu yi ke wo ne eva fɔ fu le nenem ƒe nɔnɔme ya me kple susu be nenye be nenem ƒe nu yawo dom wo ɖa, ŋutsuwo hã woate ŋu asi le nenem ƒe nu yawo gbɔ. Alebe Aƒetɔ Foli hã gblɔ be nu gbãtɔ yi ke wòto asie ya nye vɔvɔ. It is high time míaɖe vɔvɔ ɖa. Nenye be nu yawo dom wo ɖa, mina míkpa ŋgɔe abe ŋutsu yi ke wo míenye ene. Elabe zi geɖe míesena be ŋutsu mefa avi o. Let the masculinity show nenye be nenem ƒe nu yawo hã dom wo ɖa. Mele na mi be míanɔ vɔvɔm kura o. Leke neke kpɔ nenem ƒe dzeɖoɖo ya, nya yiwo katã Aƒetɔ Foli gblɔ vɔvɔ kple nenye be sukunyawo dom wo ɖa, ma agbe nu le efua gbɔ kple susu be mayi nye ƒe suku dzi. Nenye be eyi wò suku dzi ɖe evi ke ne le dɔme, míade alo eveawo wogblɔna bena ame ƒe nuku gbã womegbea nu le gbɔ. Ta nenye be va dzɔ nenema egbe nu le wò nuku gbã gbɔ ɖe eƒe aɖewo megbe, nenye be ɖevi ya va azu ame aɖe ɖe ate ŋu ava gblɔ dadatɔ yi be ye vie nye nenem ƒe vi ya. Aƒetɔ Foli nɔnɔme yawo me ɖe manyo wu nenye be nufiafia de to kple nenye be wole nu fiam hã ele be nusɔsrɔ̃ hã nanɔ dzi yim. Ta ne wole nu fiam míawo hã míanɔ nu srɔ̃m abe sɔhewo vevitɔ yi ke wonye le agbegɔme dze. Akpe gblɔnya tɔ atinya veve ɖe yi ke nye nufafia kple nusɔsrɔ̃. Medze magblɔe be zi geɖea míaƒe hadomegbenɔnɔa efia mí kɔtɛe be nane ƒomevia menye ŋutsu ƒe dɔ wònye o. Zi geɖe míanɔ kple míatɔa wohena nyɔnu be wòava nye srɔ̃ nyui. Gake ame ɖeke mehena ŋutsu wòanye srɔ̃ ŋutsu nyui o. Ta zi geɖe wole wohe be nanye ŋutsu. Be a man. You must be a man. How? Mele be ŋutsu mele be na wɔlɔ, ŋutsu mele be na bɔbɔ ɖokui o, ŋutsu mele ta eva na be eva zu míaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔ. Zi geɖe míanɔ be basrɔ̃ dada o nyɔnua be nyɔnu srɔ̃tɔ le be na nya dada, le be na nya nunanya, nanya le ko kplɔna xɔme le ko dzrana xɔme ɖo abe dɔdeasi mawoa nyɔnuwo ƒe ŋkɔ ŋlɔ ɖe ŋu. Ne wɔ nenema míanɔ geɖe ne nya dzivi kɔ ezu vinɔ ta hehema le me xoxo. Gake ŋutsua yawo ya ele kɔ nyimia mizu abe gbɔmedzina. Ta ame sia ame yi ke nya gblɔ ŋutsu ame ŋutsu ya forget daɖe nyɔnuvi va kɔ xana kplɔ nu. Gake ehia be woahe mí anyi mí aɖo aɖawo na mí be míawo míatsi ava nye ŋutsu alo vi fofo nyuiwo. Ne wohea ɖevi aɖe wònye vi fofo nyuia, enu yawo manye problem o alo nu yawo manye koxi yi ke míava nɔ gbɔgblɔ megbe o. Medze ma gblɔe kaka ɖe dzi tɔe be ŋutsu yi ke nye vi fofo nyuia eli ke ne gblɔe do ŋgɔ be ɖeviawoa lɔlɔ̃nɔnawo nyɔnua kple ɖeviawo doma enɔna ŋutsuawo dome wu nyɔnuawo. Ɖevi yi ke ame yi ke nye vi fofo nyui yi ke wodzi vi na ema gblɔ be dɔdeasi exɔ dɔdeasi ade me wòwɔe bliboa wo kpakple viwo ƒe lɔlɔ̃ doma esena kura wu nyɔnuwo tɔ. Elabe kpɔɖeŋu yi ke le gbɔnyea zi geɖe ne mitsɔe be srɔ̃nye be adoa ɖevia bo ɖaɖi le aƒe ta yewoa nɔ aƒe me. Gake ne medo yina bo ɖaɖi dzo yina yewoa kplɔe ɖo. Ɖewo mele wo nɔ kpɔ le aƒe me oa ezu le yi ke me kɔ lé wo ta. Ɖeviwo srɔ̃na nu ale gbegbe. Ya ta be ŋutsu na bɔbɔ ɖokuia awɔ dɔdeasi abe woe do fɔ nenema ke mawɔe la nu menye o. Abe tɔnye gblɔ me la kafa ɖe me de me de school yi ŋgɔ wɔ course ɖeka ve ɖo in nyɔnuwo ƒe agbenɔnɔ kple le yi ke míado ŋusẽ nyɔnuwo le míaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔ mɔa na nye ɖoma nye hã mava nye vi fofo nyui o, na nye fofo nye gbadagba o, nye gbadagba vi hehe mava he. Gake ehia be woafia mawo katã. Mawu no ma gblɔ be ɖe dɔdeasi nyenye yi ke le vi fofo nyenye ŋua yi ke wòhia be ame sia ame ne wɔa menye ame ɖeka ƒe dɔ yi o. Ame me gblɔ do ŋgɔ be womehe mí o ta mí menye o. Ta instead be wo ŋutɔ le esrɔ̃ dzivi wo ŋutɔ le nua nya
Oh no. Ah virgin no ya nto nya na efe ike ozuba mereva yi na glonya mata. Well, ntumenye. Bogbare le mi ame yevo yo be ego ke ava ke meje ameganu wo. Ta to gbo nyonu ajivi la han la e bo adanu madu. Akolo chile pome akuti dare pome na vo ajivi yeye. Ele mi ase gombe mi ato kple mi ano sofu ametitio efia hawo yawo le be wa no dododo yawo. Mele gblobe no je gome cho devi ma devi achi na vazuna. Nu ikemi dibe no wazu. I want to kube amere talk po aglobe me rekado me ko vinye ide koji eno i fa dome vinye nyon Victor tukuta e ma ye ko fere kakle me vire ku ka keno jo ho ba ko ele school ko ide koji ma doli diaper na vinya alo gode che o bla nyon wo ko cho le koji oh ma pede mo oh fika de via no le vidada de oh vidada gle de oh nyon do la no eba we abe strong ye be vodada onye babia ke me bia go magbe ko nye be fika nwodi be nchu mata doli diaper na via yata and eya glomela non we chu la from afoma de place wo akpere nyi nchu an let's mo be nyonu abo o nchu ya jagba o elon stro o nene makole be no ko nchu yo lo ba hadi ha wa sro ya bo chu o da se lo fe dobo yo aba pere o ya be nyonu fe do e ma akene mi akata de mi pasi de un penu de un cho gome jeje a na anya amesia mazu vifofo nyeto yo akpe eto asinya de be nonome alo nke hele mi privi wodo me the relationship alo kadede ni ke ne ele mi privi wodo me ike awe be de view ebe view olon nyagbo o dada ne magbole kadede ni tole wodome nyento fufo nye ha ne mai wole le nya me va to me to gbe me no apa va ha kadede ni ande le nye kple to nye do me wu no nye elabe dania iron lady disciplinarian me kpomo ta eva we bela nyekpele fufunya kadede nyima ele miado me benje te fede sia de kenele me dogbe tohe now cho benigba tv ale be mami gloria ha me dogbe now tohe tade yebe mia ayi bonanje edenya gede ome ike ojole koji nene mata nene be ni enu wom nene ma seselen lame nu kawe wodena funa le nyonu fa seselen lame paji nene agbele ko what emotional toll does it bring onto the women nene be nu leji him nene ma mi amegede mi bebe mi ma asrono ai meke nyape society alono no me over do be na we have assigned gender roles salebe eni ya yenye vidada pe do yata nchu mekpomo wa we nenye be nchu ade we a efia be nchu ma tafla chedo mahi nyonu ada gbotemi na ya ma wudula pe me ike we be ele de via pe nu nyam alole epe diaper ha dolima nenye be ele jojom nene ma nchu ike o chwedo do kyoji be yo awo nene ha enwu vale opem ike wa vada asile nene pe do wona ma mu dade vigi dada oji sesele la me goji de leke o ko de na funa nyonu mawo zigedia neme se nyawo abelewa nyen la me fu blena odonato elabe gban vidada me ka lagbena do kuya lagbena ya kple via kple amike dofua elabe doda si madosi sigile ne funya va kwa demi anono we ma to bo me le senu ga ke eva wota ata bo na me be ma ho alo list aditi alo so de no so ba do funya via ko na sigile obro menye nyu to ma ga ke ezu doda si ke ba pere doda si una nyonua elebe wa no agba be ya ntogban afi akpogbo be de via ha lagbe no wonene ma ezu dove america medina dove wo ta nenye ozu nenye be evinoa de la kpama america me le de via fa kpajine pere nwa zigede ya eba na be de tame ubana ela ba ke bia fe councilor gblena ebe ifona ganne avamlenga wo aka fo ganne
kafras bosi adra megbeton ti la kple bu de atem me ba aja na baji ko adan ha o ya fi do man wa kla afeto bi le je do gere ka ve wa lili asiwu kaka bi akọ gawi eve ko da nema alba na kafo amegbeto nyeta efe lame sesen a avagbojo yata zigere no jone ne ma lebe ne kata mi akpasi de ne devi tukui alo vidi kokui fe amegbono no na ne onye abano forza plavia okay onenu egbe ma dano o no si ane gbe ma dano wa alebe dadana ko no bubum ano yiya no gbogbo ne ma ha ke fe dadana wa no boy ajedo yata ohia be nchu wa kpasi de nyonwu le do mame tane nyonwu awo vida ke va mla vida ke o ha va wo vida de mi le wo ne ma ke at least kaka una ke la me se me do anu avia de ne me le ne ma wa anu chita gbe no nya no ta ajedo evelia eva nana be jima de dibli bono na nyonwu nko eli ale ta me bu ime wo ya o ke nuka me ka we na e ka fu diva wo ma eji eva nana be busisi lo parlement eva no na eji atradita gede va develop na ni onya be hypertension gede ha vale na susu me dola be memme o menye no iko wopo wi ye onye de vie ye eva de vie ye de sa ha klele na le ta susu me do ha eva de na funa gede e de o fe vididi a me kwa no ike mo to afie gbe wa va hia be àwọn ha ma ga wa no de na wa no do nkuji a megbeto onyeta oborajo ta zigere ne gbojogbojo ma va e ma yo hia be ni antu a mi adasi me e ma yo ya ta oborabo na nya ti ko bo eno ne wa no gbo alo na ho abawa wa no gbo alo ntu a bo wa ho do ma wo pole sube nyono ha na gbojo me do nkuji be afenu ade ejivi like the via pe dowo if you man endo ike wo na bube ya awo afa me dowa e ya dano zama ike wo be wa afa me dovo ya mlanya ya anyo ta le mata ni no meto dunu osuo ya ke ele no na vita e ke ndu me suo ta abivasi ta eva zube wa ko ekoji ile ko nyono etro me bre de via bo e ke katanye vidi fe dowo wo vidi fe dowo eva na be afeno to vazu nenema kafra amene ne le mu mameto ika mare kemele pepero mu e makata nya mi ko le be mi agba ta o le be evifofo ni ha wafia nya no vio afiwa chikli ene chikli ha ko ezu ni ke ha na fia vio kezu besia agba pe dona yeah hakbe alebe apeto foli de nyagede womenami ai mekemi ayi enya oji aton akọ gogbedasi evudodami le ka pejesi nye 0541 824 954 0541 824 954 kwesi subemia ahale wo bedasi ya ona alebe nume nyame chuchu ya wa elete fade yin ikenenye be nime kponyo agame avalemi akenenye be game lemi ha anyenye jiji be fie be miaka bubo afa yi bubu ava ayi nenefe wona ya jela be enya amekpekpe wa wole nufla menya de to dem lego enya dawle dodom yike ohiana miawo kata amekpeto pome kata be mia asrom chomu ya ome be mia lewo da sisesi be na nemi le chichima nyele chichimpe nenefe wona yao anya ike apeto foli gborocho apeno ike taflache evabu epe agbe denono me madame ji yaota nenye be amade de wo se nushola menya yao ye wo ko ede do wona me be awo taflache elebe ma akpede slonyu ejivi elebe ma akpede vinyu elebe ma akpede no vinyu
menye be awo no vinye jivi esrali ne kpogbo ta awo ne nemfe numa kata nenye be gbede nwade do fana ne nemfe apeno ya anye apeno ya mabu efe agbo ta eya fia kote ko be zigede gba ochugba evidada ole nume tumle do bezizime ike amade ke menyao ta nenye be nuwo na ole ji yimalea gba ochugbe miano vidada ope agbe bum deka le do bezizime ike manye numi nya agblo ta ehia be mia kata mia asunu mia akpede vigi dada ekpede wi ke wo hia ko amina mia anna vigi dada ya apeto foli de me bena de viye de sia de pele emo ikeji na ale na yama atuna yama besusu be to safeguard the sanity and mental health of mothers elebe mia abe society ne abe pomene abe vifofo wene mia aliafo anyi akpede nenempe de viawo nenempe vigi dada ya besusu be de viawo ha paten alike tanemia yiji afeno Cynthia edefu gake jigede miese na be nenye be sro de po mechuafo nenye be kadede o mechuafo wa nyonu ope vodada ewonye kake imeke nyonu le nane metom iwebe obu efagbe a me eya menye efe vodada alo efe vodada eke oganye be ebu efagbe nukata wole nene mabe nenye be sro de kadede alo po me ablibo kata mele nono menyi adeke mewa ochona vodada na nyonu Akpe David Joyce miyo ekpo society de fi amile amia pe denyigba o bui be nyonu pe do la pe mea enye do na gede nchura so ade ve ade ko ojebe ne wo si he menye nene mayo yeta nenye ba like apeto foli gblea enu yo kata me pressure yo kata la pe me de nyonu jia ma te wa gavo awo nane wo le kpɔɖeŋu me abe nyɔnu srɔ̃tɔ kple vinɔ hã edze bena anɔ nɔnɔme nyuietɔ aɖu nu anɔ fine ado awu fine anɔ adze awɔ ɖa fine gake edɔwɔna yawo va suna gbɔ ɖe viŋudɔwɔwɔ amegble me ta megavo ɖe ɖokuiwo ŋu ta ewɔ nenema ke ŋutsua hã afi bubu kpɔm ta society mekpɔna neke gblẽ le ŋu mele ɖokuiwo dzra ɖo ɖe nu katã makpɔ ame bubuwo ekpe ya evɔ pressure eli egbe nu kae dzɔ afi vovo nye mekpo vo kpɔm o lo ok aƒetɔ srɔ̃wa enu ya pressure ya le dzi ate ŋu akpe ɖe ŋu ne wòanɔ leke medze be nagblẽ ɖi be meganya kpɔ alo meɖokui ŋgbɔ dzram ɖo ta eyi ɖe nu yi wɔƒe society ema society kpɔ nyɔnu abe la a kind of nyemenya slave in the home. Ŋutsu nye master, nyɔnu nye slave. Na atsu ƒe gblẽ hã wobe nyɔnue, mewɔ wo teƒe nyuie vɔ menye nyɔnua gbɔ o tso. Etso ame evea katã gbɔ afi akpa ɖewo hã etso ŋutsua gbɔ, akpa ɖewo hã tso via gbɔ. Eto asinya vevi aɖe yi ke madi be míalé ŋku ɖe akpa ma hafi ayi dzi. Ena minya be nenye be nenem ƒe wɔnawo va do mo ɖa yi ke kpekpeɖeŋu aɖeke mevavam na aƒenɔ ya alo nenem ƒe vigi dada ya o. Iwɔe be me vovo kpɔm ɖe eɖokui ŋu o ta mate ŋu ava lé be na eɖokui o yiwɔe be aƒetɔ ya le aƒea ma egava teƒe bubu kpɔm. Nu katae aƒetɔ ma mate ŋu nenye be wogblɔna nya ɖe le yevugbe me be we don't wash our dirty linen in public alo mi manya míaƒe avɔ vuvuwo le dzidoƒo nenye be wo abe aƒetɔ ene ele aƒe me ekpɔ nenem ƒe wɔna yiwo ke katã ne dzi yim be aƒenɔ alo viwo dada mete ŋu vovo kpɔm elabe dɔwɔnawo sugbɔ ne ya ma the workload is too much ke su be mete ŋu va vovo kpɔm be lém na ɖokui nu katae aƒetɔ ma mate ŋu alé be na nenem ƒe aƒenɔ ya adzra ya ma ɖo agbugbɔ si ami na ya ma be wòanya kpɔ na ya ma yi ke mate ŋu ava yi ɖe gbɔme o. Nenye be miwɔ vɔa míagakɔ nya ya ke aƒetɔ foli aɖo nenem ƒe nya ya ŋu na. Akpe. Ekpea abe li ke aƒetɔ foli gblɔ enea
Eli oko henchu le mia pa yin ba mia de yin ba ele fufu. Okay. O henchu ale gbegbe wo kpɔ be yewoƒe wɔƒe ɖeke mele aƒe me boo o be nyɔnu na subɔ yewo aɖa nu adzi vi awɔ dɔ kple nu ma katã. Ta all boys on training ke he ame axɔ. Ame ɖewo lia woxɔ hehe nyui abe like broda gblɔ enea. Wonya be aƒeme dɔa enye ame ɖeka ƒe dɔ yo. Yi hã ya te ŋu awɔe. Yi hã wo train le afi le ta akpa be ma tɔgbia. Ne nyɔnua gbɔ hã alo ɖeɖi te ŋu be aɖi ɖe mea alo hafi nyɔnua nagbɔ kple ɖeviawo tso dɔme kple sukua eɖa nu da ɖi. Ta society ye kpe kɔ problem geɖe kɔkɔ de enu yawo tɔgbi me. Wofo be ŋutsua womedzi be wòawɔ nu ma ta wodzi ŋutsua wome train wo ɖe enu mawo tɔgbi me. Ŋutsu tɔ koe nye be ne ɖeka menye eƒe dɔdeasi nye be wòakpɔ aƒeme gbɔ. Vɔ mele nenema fifia afia mi ɖo fifia le xixia ma ŋutsu ɖeɖe mate ŋu aɖe ga wòanyo. Pressure anɔ dzi. Eta nyɔnuwo hã kpekpem ɖe ŋutsu ŋu. Nyɔnuwo de sukuvi teƒewo. Le afi ɖewo hã nyɔnu kura ƒe fetua ede ŋgɔ le ŋutsua ŋu. Mata nɔ anyi akpɔ ŋutsua ɖeka o. Ekpea support li. Ta nenye be nyɔnua hã ŋutsuawo support ma wo hã no support wo le woƒe roles wo me. Ekpea society na mi nya be edɔ le aƒeme la eyi nye ŋutsuwo tɔ, eyi nye nyɔnuwo tɔ. Gake le mia gbɔ fifia ŋutsu geɖe woɖe asi le woƒe roles gakɔ ku nyɔnuawo tɔ dzi. Ekpea vɔ nyɔnuawoa wole wo tɔwo perform. Woxɔ fetua wokpe ɖe ŋu wokpɔ aƒeme dzi petɛ. Gake woawo ya womate ŋu akpe ɖe nyɔnu aƒeme dzadzraɖo nuɖaɖa ɖeviwo gbɔ kpɔkpɔ me ɖe eli ke wokɔ he wo ta. Hehe enye number one. Kple li wogblɔ ne enua wɔma enya kpɔ ta gake ame ɖe ava yi ŋutsu mewɔa nu ma o lo. Ekpea wo ŋutsu ya le nu ya wɔa ko etrɔ eƒe susu petɛ. Ta nenye wo dzɔ nenema ne ŋutsua mesẽ o la eɖe asi le nu ma katã ŋu kɔ da ɖi na nyɔnua. Agbe hafi míayi ɖe aƒetɔ fɔli gbɔa ena mi nya be ale yi ke wokɔ he míaƒe ŋutsuwo bena ŋutsu mewɔna nane o. Ale be nenye be ŋutsu aɖe because of exposure wòva de dzesi be nene ƒe nu yi ke wɔm ye la enye nane yi ke ade dziƒo na yeƒe aƒeme alo ana be yeƒe aƒeme ayi ŋgɔa. Ale be ame yiwo katã hã gaya ma kpɔm ma wole kpɔm be awo aƒetɔ ya enye ɖɔɖɔenɔ alo enye ame aɖe yi ke nyɔnua yae le dzi ɖom le aƒea yi wɔe be ŋutsu yiwo dona dzidzɔ na be woakpɔ woƒe aƒeme gbɔ megava ɖena nenem ƒe afɔ ya o. Ta ele be mía asrɔ̃ nu si geɖe tso nenem ƒe wɔna yawo. So nenem ƒe nuxɔlame ya alo nufiafia ya me ɖe nufiafia ya tɔgbi alo míaƒe society ɖe mɔ na vidadawo be nenye be nane dzɔ ate ŋu akpɔ dziku aɖe wo seselelãme ɖe go. Nenye be ɖeɖi te ŋu wa ate ŋu aɖe gblɔ be awo eke ya ɖeɖi te ŋu nye. Ɖe míaƒe nɔnɔmewo ɖe mɔ na vidzidadawo nenema. Okay yo akpe magblɔ be gbã míaƒe nɔnɔmewo meɖe mɔ gake ɖe nufiame nya yawo yiyim education fifia yiyim all the time. Amegbetɔa ne wɔ dɔ kakaka ɖeɖi ate ŋu. Ye ne ɖeɖi te wo ŋua wɔe de me gblɔe be ɖeɖi te ŋu you need rest. Abeli míafɔ gblɔ ame ɖe wɔ kakaka yi be nyrɔ ɖe yɔme. Ye menye ya nye the first story. Enyawo li fũu nyɔnuwo to ya me kpɔ hypertension ʋusɔgbɔ kple tɔwo. Ta ne ɖeɖi te wo nyɔnuwo le dɔ wɔna ma you have the right to say ɖeɖi te nye ŋu. Ke na gbɔ ɖe me medze agɔ o. Wo lãmea wo ya wo ŋutɔ tɔe. Aflatsɛ ne ku alo emu dza fia viwo fu kpege. Ŋutsua ava kplɔ nyɔnu bubu kɔfa aƒeme. Womava lé be na viwo hã. Viwo ble. Eta ne wodzɔ nenema ɖeɖi te ŋua make time to rest. Ekpea ne va wɔ nenema edɔ va nana mi yɔna nane be me time. Ɣeyiɣi ke wo ŋutɔ abe nyɔnu enea alo amegbetɔ ɖe sia ɖea ehia ɣeyiɣi aɖe be a take break aɖi ɖe me meva nɔna anyi o. Edɔ akoe. Edze be me time ne nɔ anyi
Me time. Me create me time. Eyi make oha akodi deme. Menye be kodo be de di ne temu oko. Afi na go be de di temu. Ne de di temu amalai. Gake di deme. Nenye be de di me temu ha create a me time. Wo me time de gesia ila me time. Me time ago me kwenye be eyi kena wonto. Akodi deme. Alo awonu yo ke do ajijo now. Nenye be movie kpɔkpɔ do adzidzɔ na kpɔ movie nenye be tsaɖiɖi ɖe wòvelia gbɔ aka asem ako nu vie ya ata ŋu awɔe ta enumatɔ̃gbia ehiã be mía awɔ nu mɔ katã míɖi ɖe me ne dzi kua eɖewo ne ɖeɖi tame ŋu wɔnɛ ale gbegbe be nyɔnua edzi va ku nɛ ta nu vi ɖe ne ɖeviwo nya do enyra mi wɔnɛ ŋutɔ ta ne wɔ nenema enya me se me be nye ƒe dɔ hã ta me nya be ne wɔ nenema he me be dzidze nye kuku la ke edze be ma adzagba aɖo asi ɖokui nye dzi agbugbɔ trɔ ɖokui nye ke nye ma va dze agɔ le ɖeviawo gbɔ ɖeviawo ma va nɔ ale blanui woawo ma se me be to mɔ ma be ɖeɖi ete mama wa susu be le fufia yɔ alo me di be yewo ne te ɖe ta dziku ava gake ale ɖokui ava ɖiɖi ɖe me ya ehiã paa menye be kokoko be ɖeɖi ne te mía ŋu afi o ɖeɖi gbɔɖe me yiyi ne nɔ mía si gbe sia gbe nyɔnuwo si woakɔ aɖi ɖe me. Hape wobe nane li ke woyɔna be me time yi ke fia kpie ko be na adi game na ɖokui wo nu awɔ nu yi ke wodo na dzidzɔ na wo aƒenɔ Cynthia na minya be nenye be eɖeɖi te ŋu abe vidzi dada ena you have the right enye ŋudze na be na aɖe wo seselelãme agblɔ abe vidzi dada ene elabe amegbetɔ ƒome ɖe sia ɖe yi ke wònye amegbetɔwo mi nye ta even machine wokura alo mɔ wokura ɖeɖi te na wo ŋu ye wòava zu be mía amegbetɔwo nenye vidzi dada ɖeɖi te ŋu na woanya be ɖeɖi te ŋu egaɖe nya vevi aɖe gblɔ yi ke do dzidzɔ nam be nenye be ɖeɖi tame ŋu mava wɔe be dziku va ge ɖe mewò ɖe ɖeviwo ŋua ele na wo abe vidzi dada ene be na agbɔ fũu alé be na ɖokuiwò nalé be na nuƒo naɖu ɖokuiwò dzi aɖo asi ɖokuiwò dzi be mava yi aɖe afɔ aɖe ɖo ɖe ɖeviwo gbɔ yi ke medze o ya ava fia ɖeviwo be nenye be gbe bubu gbeawo magate ŋu ate ɖe ŋu alo nenye be wokpɔ ko wodze dzodzo nyanyanya meka ɖe edzi be ame aɖe le nu srɔ̃m egbe ame aɖe le nu srɔ̃m nye hã mesrɔ̃ nu geɖe ye wo hã esrɔ̃ nu geɖe be míawo katã mía akpe asi ɖe wɔna ŋu ne wòanyo aƒetɔfoli ena míenya be nenye be kpekpeɖeŋu mele vavam na vidzi dadawo alebe wole nɔnɔme sesẽ yawo me toma eva ɖena fu na woƒe susu me alebe wova nena susu me dɔ what happens when a mother breaks down mentally nenye be dzila nyɔnu alo vidzi dada aɖe va lé susu me dɔ alo eva gbɔdzɔ le susu me ɖe nu kae dzɔna afi ma aɖo babia ma wa abe me time nye ƒe producer na menya be mi magate ŋu ayi wɔna dziwo ɖe game ta gake akpa ma mía agadzi ŋkeke bubu ava yi wɔna ya dzi kple susu be mía awu nu elabe biabia geɖewo gali yi ke wòle be mía ato ene ƒe wɔna yawo me megblɔe do ŋgɔ be mi mate ŋu awu wɔna nu egba o elabe nuƒlamenya geɖe wo vavam nyateƒe vivi mevɔna le agɔku hafi wokɔnɛ ƒu agbe nye ŋutɔ hã mevivina mo gake game ele mi ya ta meka ɖe edzi be míawo katã míesrɔ̃ nu ɖeka eve aɖewo yi ke míakɔ kplɔ míaƒe agbe alebe ma awɔ dɔ asi le asi me te nye ƒe ŋgɔdawo kple producerwo kple susu be míagagbugbɔ ahe wɔna ya ƒe akpa evelia ava na mi kple susu be míawo katã mía asrɔ̃ nu tso míaƒe vidzi dadawo ŋu alebe aƒetɔfoli hã gbe be míadi game aƒo nu ƒo ɖe ŋutsuwo ƒe esusu be meŋlɔ be nyemeŋlɔ be mele game nyuietɔ dim be mía aƒo nu tso ŋu be míadi game ko nenye be míewu nyɔnuwo ƒe akpa dzia mía ava aƒo nu ku ɖe ŋutsuwo hã
pe wona ike o nyeme pona nchomu nkɔnye nye Joyce Owusu alebe menozime na wona yenye de nkɔna be ama wo be ahunwe afia ye nye de na nu ike o kata le fudem na agbetɔƒo ma de go pe susu be wo ha na anyamia srɔnu tso mia no robo anyame pepe yo ne no apame nam egbe ye webe Wana Jefiato ye wuje gatoa ya wenya apeno Cynthia Ofinibo inye counselor le Ola Senior High School ble apeto Fuli Bruno inye pedong toto he na miafe hotiti na se otapepe menola bubuto edem kofikuto su ya wenya Amerika no apamena megbe yemye ko vigidada fe no mesesen wana ya kovanami enye be Kristo meva o mia aga ko wona ya ava miabo kuda ikene guna legato pepopo vai lega ade pepopo anti chicha medugbe na otohe kule akpufe meto kata menya bega o kata ya mi ponami le Ebenigba TV fienyi boko nami Danya fama pa yakuga na mao no ge evia malesho mukata so hamale amama maba bodo bana mala danya fama pa yakuga na mao no le danya fama pa kunya bana na mao no gero evia malesho mukata so hamale Mama baba do bana mara danya famiko yakubana na mauna oh baba nya baba jeye do kwanya di magawa oh baba nya baba jeye do kwanya di magawa alele danya famiko yakubana na mauna mogoro Ebiamalesio, Lukata, Sahamana Yamude. Amano Baba, Dogana Mala, Danya Famiko, Yakuba, Anna Maula, Danya Famiko, Yakuba, Anna Maula, Alabe Papa, Lukata, Sahamana Yamude. Amano Baba, Dogana Mala, Danya Famiko, Yakuba, Anna America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo, America Matuo.